20 may ayıl hökümetün keyi atat, jakşı ele birinden sala biri. Mana emis az ayıl hökümet ortadan alıp çıktı kurama komandası. Attı toxtatalabı, toxtatalbayбы degençe. Bolboy outqa çıkıp ketdi. Barakelde jakşıkma menen götürdüler biroq tileke karşı. Ortada aylampadan çıkıp oyun talasında düşüp kaldı teke. Mına jırtılbagan teke oldu. 6-cı betteşüde oyun olup atkan teke. Tekenin salmağı 32 kilogram menen baştaldı ele, 35'te çapçıp kalgan çıkar. Elbette batkak su aralaş bolup atat. Birinden sala biri yeme. Первомайский айыл hökümet jakşı ele götürdü ele, tileke karşı жерге düşüp kaldı. Malan kandı orada mı? Atatı yolak oldu ya. Birinci taymdan 7. minutası, 20. sekundası. Çuğulup çek göndermeyi öğretmiyor. Biz de aklına giremiyoruz. Nasıl oynarsın? Osman al yapmakta da kullan. Ya o ismo da Dağda ne olsa yerde, teke oyun talasında yerde birine sala biri götürü oda deme. Hareket kılışıda 2 ayıl hökümetin kurama komandası 9. minuta. Сац, Первомайский. Где?
Şaban can hepsini de takmadık mı orada? İyi, burada. Televizyondan bakıyorsun. Burada bir de hadi video var, nasıl oldu? 12. minuta. 15 minutten 2 time, 12. minuta birinci time'den betleşiyorsunun 12. minutası. Ezer sanatçılarlık. Jigitler, Jilova. Jigitler. Ve jigitler. Ya, kamera. Ve jigit. Out'a çıkıp gitti. Out. Çeke. Eskanda esep sanatçılarlık. Hakkırkı 14. minutanı gözдөй баратат уақыт. Hurmatlı Soquluk rayonunun içindeki Kökbörüm eldesinin kuyarmandары. Mına uyulduk çöntök telefon жоғалып кетіпті. Kimde kim Redmi telefon tava turgan bolsa bizge alıp kelip bersenger, mına sүйünчүsү dayar. Yanında turat. Kimde kim çöntök telefon uyulduk Redmi markasındaki telefon tavasanızlar benim canıma gelsengizler болады. Birinci time akırkı minuta. Bana geldi akırkı minutada 14. minutada Первомайский айыл өкмөтүнүн курама командасы алгачкы упайын ачып алды. Акыркы минуттун акыркы секундалары есеп саны 1-0 барды өлчөнүп атат. Экинчи тайм 1-0 эсебинде Первомайский айыл өкмөтү 1 упай менен алды да. İletmenen çapta çetin. Көтөрүлдү старттан Теке басты сол такымга. Бөөдөнү үйдө карай басылды. Жекеме-жеке. Ekinci taymdan algaçkı ekinci minutası bitti. Üçüncü minutasına olacak. Denkeydi götürüldü, ortadan çıktı. Ötükörle. Hayatı da yok baktı mı?
Жақсы эленке иш алқағында болды эле бирок текенин салмагы улам чоюлуп да баратат, оорулуп да баратат. Улам оюндун жүрүү ыкмасы улам орчундап баратат. Ошого карабастан көкбөрүчүлөр эңкейип атат. Экинчи чечүүчү таймдын 4-минутасы 30-секундасы. Ne iPhone? Daha önce iPhone smartphone telefonu. Ортодон чыкты. Первомайский айыл өкмөтүнүн корама командасы жабышып атат саз. Жигиттин көксүгөн жолконун таап берип коелу. Ким телефон таап алса, мына эси дайын 1000 сом деп атат. Келип сүйүнчүсүн алып, расчылыгын алып телефонун берсеңиздер болот деген. Жолбой эле экинчи чечүүчү таймдын жеке оюнуна туш болуп отурабыз. 6-минута. Çıktı. Ortadan çıktı. Oyun talasında 8-1'de yazır enkeygenге şart düzüldü. Hazır kaysı komanda alıp çıkartkenini bayqayбыз. Yok, men bir nölmenenle bütçü de yok kaldı. Первомайский айыл өкмөтүнүн корама командасы жабылга чыкты. Баратасың. Иш алкагында көздөгөн максатын көздөй баратат. Первомайский айыл өкмөтүнүн абайлагыла. Эми өнөктөштөрү кандай жардам медет болду экен азыр байкайбыз. Эсеп саны 1-0. Эреже боюнча тайгазан алмашылды. Sekizinci minuta. İkinci taymdın 8. minutası. Esep sana 1-0. Tolu finaldık betteşiğe daha gelip çetti hurmatlı Gökbörük yormandары. Finaldık betteşiğe joldamalı turgan betteşiğe. Sokuluk rayonunun içindeki ayıl ökmetler arasındağı ынтымақ мелдеш ұлттық көкбөр ойыныбыз боюнча мына жыл жыйынтыгыдагы мынабы район башчылары, Сокулук район жетекчилери келип мактоо баракчалар менен дагы элдин ушунеке улуттук көкбөрүбүзгө салым кошуп келе жаткан айым мырзаларды куттуктап өткөндөн кийин кичине дем күч кубат алып алдыңыздарбы? Улам бирине сала бир эңкейип атат. Күндүн суугундай көкбөрүчүлөр үчүн жайсаратандай эле сезилип атат. Оюн таласында парчыгып атат, тердеп атышат. Болгон тулку бойдун бардыгы керилип чоюлуп атат. Бул жерде күйөрмандар үчүн эле кичине жараткан берген табигат кичине суугун гана орноткону болбосо, көкбөрүчүлөр үчүн мыкты сонун оюн болуп атат. Оюн таласында Белек ат майданында жакшы дагы бир баталуу ат майданда
Uluttuk oyunumuz Gökberi boyunca Sokoluk rayonunun içindeki Ayıl Ökmetler ıntımak meldeşi 10. minuta. Жақсы мүмкіншілік болды. Мынау жәрекені пайдаланып, 10 takımға басты. Первомайский Айыл Өкметінің құрама командасы еме аутқа шығып кетпесе кемде баратқанша болмай еле. Гавриловка менен Первомай соғыстар Сухой. Мұнатай Қазанның дөйле келіп жетті. Айландырып атат Саз Айыл Өкметінің құрама командасы. Бұлар есепті теңде алғанға иш алқағында 12 минута. Төлөтөштөр қандай қолға ұшқылат болды екен, жанталашып атат, Первомайский Айыл Өкмет қорғап атат, Тайқазанын атты, мықты башқарып атат Саз Айыл Өкметінің құрама командасының көкбөрүчүсү. Оңды басты, еме. Қандай иш алқағында қандай жағын азыр ойын бұрылады екен азыр байқаймыз. Айландырып атат, амал издеп атат. Еме өңірді мындай болды, андай болсаң мындай болады депті. Еме түс саяғанға hareket қылат ал іштетіліп шыққан ықма бойынша. Мына açıldı. Barat boldu eкен. Hazır еме sürme toптun arasına girip kaldı. Hazır Baykaylı Tayqazandın tüyündü. Outqa çıkıp ketdi. Saltame. Akırkı minuta. Tayımın çeçiçi ikinci tayımdan akırkı minutası. Akırkı sekundalar. Alda Atıgınay Tilek'e karşı 10 sekunda. Tuğan, bak. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Mına ушундай полуфиналдык беттешикке күбө болдук. Саз Айыл Өкметинин курама командасы менен Первомайский Айыл Өкметинин курама командасы. 15 sekunda. 10 sekunda. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Bir bölesevinde birinci time ayaktaldı. 5 minut tınığı basmayınlarınızlarını boşatıp